The Hindu Youth Council HYC on Friday 17 July 2026 observed the death anniversary of Tirot Syiem at Laitartet in eastern West Khasi Hills district, coinciding with the unveiling of life-sized statues of Sngap and Bormanik Syiem in a tribute to the legendary Khasi leaders. The commemorative program was attended by HYC President Roy Kupar Sindram, members of the Central Executive Committee, CEC representatives from various HYC units, the CM of Hima Maharam, noted artist and chairman of Riti Academy of Visual Arts, Rafael Varjari, besides traditional leaders, community members and invited guests. The unveiling of the statues marked a significant highlight of the event, symbolizing the enduring legacy of Tirot Singh, Sngap and Bormanik Syiem, whose sacrifices and leadership continue to inspire the Khasi community in safeguarding its history, identity and indigenous rights. As part of the program, the HYC also felicitated students who excelled in the recently declared board examinations, recognizing their academic achievements and encouraging them to continue striving for excellence. Adding color to the observance were special cultural performances by kids, Tarari and other cultural groups showcasing Khasi traditions through music and dance. Addressing the gathering, speakers stressed the need to preserve the history and sacrifices of Khasi freedom fighters and traditional leaders while urging the younger generation to uphold the values of unity, patriotism and cultural heritage. The annual observance concluded with a renewed call to remember and honor the contributions of Khasi heroes whose legacy continues to shape the identity and aspirations of the people of Meghalaya. Sokulai dus ba nyau juga Hima Maharam tadus Sngap Syiem ba hakisnam lekot hakisnam khat praspa lai po ar nadu khas praspa lai arpopra usim jungi hadin ba Tirot Singh la khoti kisim Hima khasi baro ban yasno ti banila persa ban yele ma persa ya ka borsar jong ka sarkar phareng te lase khndiat ki la yawan tak por pada don record ye nei nagalang jung sim jungi nadu kasnam khat praspa arpopra lawan ni join batu Tirot Singh mat hakasnam khat khnai spa khat praspa laipo ar hau nai December jong khat praspa laipo ar wal kra da ka kan hot spai ka kham khlan mat ka tak por hau nai December handa kila poi ha ka than ha po than momaram no tak por padon ka teng momaram tak por den rei la yo jin tip ba Syiem Tirot Singh ulai sakem hak sukar pareng spai pareng mat nomor kata kalau ba kalapan kendet hadu kata ya Syiem jungi kan hon spai jo Syiem jungi Syiem Sngap Syiem kana do ba kelas hodu jerman kelas hodu lat ke bedemla kata por nomor nong yalam ula sakem no hak spai jo sukar pareng nomor kata ke ku ba Syiem jungi ula kata por lomba hantai hawa sakot untuk mamaram kalomba wong to ka hon spai ju wong to ni thong ni wei mau kum ka panbu ji mau ba ke bahadin ki babot hadin habot kin kan mau buram mi ka jakaba ni kum ki spai jong ka Hima Maharam hajilam yu Sngap Syiem ilawan bani semta ha ka jing yel asma persaya skor pareng bala khot do Tirot Singh den rei namar ba gela kutna mentakalat nomor Syiem juga Hima Nukhlau la sakem te ngebo tang mo norem mo bana ban long ka norem jikr mau hadin habot kata har ngi sakhot kata jaka tai kadai ka momaram te khndiat lokol se narungla kum suthu bakla mene apor bala yakhot na leng ba don bok kum dagle HYC te la pentep nga banwan program lai nga perkhat ba kadai yang tai momaram dan rai nga kham yachkiski inte beri sane nala ong badum bok ba ra simpor ba fokusan nget to teto kata kadai ka jingjia bat na skwa beri tho bo Syiem jongi Syiem ba nyau yu Hima Maharam Sngap Syiem kamat hadin ba Tirot Singh lo sakem
upteng ya kejing le tma persa ya ke sukar pareng ha nadu snam khat praspa lai pholai terter hado khat praspa lai khundai sanru snam udah upteng kejing le ha kita ki riat ba jong tibamon long lom yo pau ya ke ba ki la pen me ki kot yo tersing jo Sngap Syiem kini kita chuan ra kini ka nuksa kawai kini la pen me napo di wai doktor ba doktor PhD ba hikai po college Sngap Syiem ila pen me ya kini jing tho te kata kini ka jingja ya ke ba Syiem jungi ulayale hadu nerusnam hadin bala sakam no tersing but hadin kata te hapo kariat nongna riat bamon ki ong ndon bala bandrung mana manuru da tang ki tais nong ke barabar ke namla dan rei la se kade ke jing ya subut don ki nong set kala tapor te ki alam no na satan sati satan ritor banwan kiu satang rai bat ke sayo ban wan kata kut jong Sngap Syiem tu Sngap Syiem lo yo bena kata jing set kala ulalai no sport ke snong jong ka joki khon hapo raiba bat hangta ke sawan ni pareng ban wan ke do ban ya keren bat Sngap Syiem bat mbat se ban hasarna no Sngap Syiem bat ya soino ta agreement bat blok teng ya ke jong Syiem hado khat praspa saufofra ti nomor ta hanak por lengkot ngasubun ai ka jing ngo jing buram mi ke seng HYC kaba la syakri ya kriu jai benriu na katanrai jong kaji mau ya ki bariam baja kamtam ki krau juga ri jai benriu bansai madan kumne baniatip kilong den kilong bot ro kiniatip wa kum kini ngide berkemau ya kum kini jing ki krau jungi khnang ba kajai benriu kan daksa te ngakwaro berkau ne ba hakini kisi kini brai balada baro hadu tak por idon ki hura bala penjia da ki no sar jongi hapo ke babat ya sosial dengan tip sano kan poi te ngai tang kawe ke kapat ipi ki samla paro ispai paro juga choisi ni hab ya tlilang ke kumene isu nomor ba menta berkat hakini ki isi ke balada ki bala soto ya ke phang ba lakum no la de perlong anya ke tiki store jong ki hima khasi baro kata kalau ki on ka qualification marlas tang yata nadu ki snam ar hajar sangat terter mat menta khat saut li ki hima ki anju ki hima kadek sosial kala amen no kala scrap no kala penduk no ki anju hima mat kata kabamut la penduk ki anju hima kepada penduk ya ke titu store tenrai balabu loswa manswa ya ke jing sar hima sar snong sar tau sar kata kadai ke norim